Hello, loite ho, welcome back. Nadam Zimuhinam. Tudin zong Ahsisomleng officera kona nampi adinga tupoi moho anangai khom kiruhiti. Ihin simdo adiu Thusoh chu Meilhei te Kigot dan hi gal Khoh ta hong Maithei hi. Written by DmJoel kipgen, editor Ahsisomleng. Loite ho seinom khat chu editor Tongso zong anangai khom ziuhitin ahile tun Thusoh analut paitaw hiti. Meilhei senten attack hin bol naw Ahsisomlenga thinnung hizing ta zongle dei khop lo bang ta in kuki zo cha te hi tha chimi te te jam athimo chengse hi gal hingle so a kai mang te ding ti lungtup ichunguwa anei jingjingu hi a chaina asim lo lai u a hi ti sumil po hi te senten kuki te militant zako velin Myanmar training a hin chai yun ahung kitol do atawve September date 20 legal ahin patdiu ahi tia propaganda phalota ahin bolu hi mi phalote ahi jiuwa government of India hetna eho hi themo chana adei agoruwa azo top sunuwa kapchai hil ahi lole tha chai hilding policy le program ahin gonu ahitai Manipur security advisor Kuldip Singhin zong hichu adi nai anati kha zong hi ai hodia danger ta kha chu ahi kitta na hi esante lungthim phat mo dan hi kuki thingnoi mi zako ahung lut e tiding central force in zong athanei sunuwa kuki area sunga operation a boldiu ama hon ha ka ma e kap diu kapchai hilding ti lunggel anayu ahitai galai ahi ze in Thusoh adi hile adi lo hitale Thulamleng za chom chom ho zong akimuji na hi Thulamleng kimu khachun aseina tu chung esenten gal ehin bol khumding danu hi gal tactics nidang banga hitaloading munzo sia kapu ahin kap diu ahi wanga mun khat bo se chu ahin tumhong gut diu ahi ti zong thubu chun aseijina hi chule chungla noya ehin bulu tu uwa ehin kap diu deadline chu tarik som ni lege ti zong leo hichi masang ahi lo le hichinung lang zong chu himai the inte ti zong Thulamleng khachun asei be na hi ai pi chu hita zong le Thulamleng ho hi di Maithei di lo Maithei ahi wanga ama ho hi kisung thim heu ahitan mancha zong atam nei tawin mancha gimnei mmg hile adanga mancha len len tampi zong anei ji wa hi kisuna zong len ta anei wa hi hiji a chu khawei wang hi safala arok nomu hidan ahitai Manipur security advisor Kuldip Singhin Myanmar kona training chaisa kuki thingnoi mi zako vel Manipur ahung lut vetia asehi mizo selung asubui la la jingtan chule hichithu hi propaganda warfare ahi danjong akilang che che na hi army hon ex mangcha Manipur security advisor Kuldip Singhenga hitabanga intelligence report detail chu army ho jong pedingin nge na anayu na hi ahinla phat chom khat zowin hichi expose chu akilal hap paikita na hi Indian Army Spear Corps in exposa hitabang input kuki thingnoi zako vel Myanmar pat Manipur hunglut kiti hi security langto nasata a kisam kaina implication nei ahiji chun atoto nato chilha pi theina dinga security advisor office in hichi details hi ehin sel dinguwa nge ahi tin anasei na hi chom kha zowin hichi post chu akilado akitta na hi chule defense source akon thu ke hadanin Kuldip Singh thu sei details so hi army ho kipelo hi geldo thei khat chu Manipur chief minister office secretary Geoffrey Ningthozamin DGP lekha athotna kuki militant zoko vel September ha kichai langle Myanmar kon Manipur hungluwa Maithei te attack dingin akigong uvetia intelligence input ahi dan ana het se na hi hichithu to akimanin security advisor Kuldip Singhin September 20 ni khochun press meet ananaizin hitabanga intelligence input kimuhi government in aki het pe anati ahi chule hichi input hi adi lona photchen ahi to ka 100% adi ahi tia kipomding ahi tin zong anasejin ahi alangkhana kuki in pi Manipur
KSO le kuki zo CSO chom chomin main mara kon kuki thing noi zako vel Manipur ahung lu ding tia Manipur government asei chu bul le bal lo sem thu chule kuki zo cha te su min sit na dinga ki bol a hi tia thupun jong anabol kiro hitai alangkhana inner Manipur MP Dr Bimor okoi zamin Manipur hon exa posa boluwa ala do kidu hin security force hoka ki het tuna thasam a hi ti vetsa ham tin do na ananei jina hi thudolji hin kuki in pi in jong lungoi lo vetsa na le kuki zo cha te ahung thung ding thilho a ikikin thei na diwin total shutdown jong anapong do ngal tawin hi kanam mi pi te kigingjing kiti kalwala apha imadang umlo hitai aje chu galai hi buffer zone zo sia kigingsa demun umuhitin frontline isu ke sa lo hilbe adiwahi frontline mun khat bang ahin su ke na thei diu din muna ahung khale reinforcement zeleveya ikitho to jing diu hichi frontline chu ita ke sa lo hilbe adingohi chule mi pi zo si zong galdin mun lungthim bo pumin lunggel nei chi taw hite chule pasal zo se na mai pum mai chang kisu tubun kigingsa demin umun ichunguwa ipi ahung thong ding ehon ihetapowi kicha dingwang hipon chola la sala la ki tham to jing ti lo thua phel khen thei a hi poi ithu uhi table chunga a chaina jong a thei hi laije pathen to ipan khomo ngai tai pathen hinga nampi dil sun kisune min taw hi te pathen pan na chu gal zona e hi David in jong mancha anei poi hi jong le savun boma song sen a golaya chu a sel hua anazo a hi chu pathen khut lu na hi pathen apanzala Israel ten Palestine te chu anazo o hi gamdanga sopite nang honjong Manipula nazat mi ten kimai tu pidia imasanguwa ginglang lunga mi te to kimai tu diu hi geldo jingun tauna napan theizem ahilo le sumna paya napan theizem thua napan theizem ex Twitter etc ho napan theizem nangma capacity dung zuizin nampidin pannala naban zomin panla jingdin tim na hikiduwe Mumbai tolpya kalen no me Delhi tolpya kalen no me tin kipa in nalung thima gyal zong la chun na proper kukilen abuiting bubai wacha tabang na hi ding a hitan su'a kai manga numlo ding a hitai tu chung hi tat chapa pasal chapa galhang santen ipi igin diu ham thilathi ipi hungrung ta zong le ikimai tu pi diu ding a hi mai jing tai pule pa te hansan na avelin geldo ki huite kasopite sopi hichi article hi na ngai chai ting boarding a lom subscribe share like etc ho nei hin bol pe chikit ubin tia kahung taw hi takipai